programming, cyber security, buigo, digital animation and media, asensemu ya building and civil engineering department, nigobuate, plumbing, building technology, asensemu ya electrical and electronic engineering department, mbabuate, electrical engineering, power option, electronics, buigo telecommunication, asensemu ya institutional management department, nkurubari, fashion design and clothing technology, hairdressing and beauty therapy, ensemu ya health science department, mbabuate, health records, IT na community health, asensemu ya business studies, mbabuate, human resource, business management na supply chain. Inche Samarita Dr. Were Mumanyi, the principal Borabu Technical Training Institute. Borabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Borabu Technical Institute igere kosome abana nade koru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora noine gasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ng'abere esiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ese skuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa korwa ase serikali ese ensemo tokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera airuchibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyori baga Borabu Technical Training Institute nigo bagutuka asubare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inoti isano na ibere inoti isano na ibere inye isano nemo ibere eyemo isano na ibere isano nemo inye inoti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inoti isano boigo inoti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma tarire ase website www.borabu.tti.ac.ke Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Chitariki ni sato homotinyo noyo kabere umwaka noyo gwechirubira 2025 mwanjo murigererinde no kwigena mbiyore andonsia sore na gukwanire nabo igokwarigani kwenyora mangana mayaye kyonga chinsebere cyabo n'ubutiko litirane Cyrus Nyakunde asensemeli bimanyiriro nere Wilson Makoli nagosabire obe na incho bikoma elio. Wachaki kiunga chinsebere nigo homo county commissioner we county ya Kisimwa chaunga igaichane bikorwa by'abantu kwerusyo buguma hebyo byarorekanire komenta kauna mono asa matka bongwiga kagokwana n'abatami baime asaime korwa sorongo rwa Nyanza chaunga boigo nigo hakwanira mungana yoborendi asane kibuna nigo bogendete gotingigwa kegima morikito diboni asanya arobotirwa senchira yobwikira. Maybe nitaanza na swali moja tu. Ebikore by'abantu kwerusia obamoyo ogototera inse abana bake ngati yabiria byarorekanire komenteka anene me county ya Kisii buno busalia engana yairerete omu county commissioner bi county ya Kisii chaunga mwachaunga kurangiria ege ikaro bunenchire yamo yogokwanira chinchire chigokora makongwanga bunaya
na boigo chisegi chigenka. Realized in Kisii kuna challenges nyingi. Biggest problem Kisii, mimi napata cases za suicide ni nyingi. Sijui kwa nini, hiyo lazima tuangalie. I think those are cultural problems. Cases za defilement bado ziko zinapatikana kwa wingi. So ni social ills ambazo tuko nazo, lazima tujaribu kuangalia tuzirekebisha. But when it comes to ile insecurity, ati ni majambazi, ni watu wanaua ama people are armed nini na nini, hakuna. Kaukwana ne kiombe kia batami chisegi bo mwaka w'ekiro 2052 gose IDPs, internally displaced persons, nigateba anene imeyerogongo rwa Gusii okea kuburemo nigo kwagerire chisegi chinyinge gutoka ase chamate chinyinge. We have other problems na ni conflicts za mashamba, family issues. But hiyo mnajua kwa sababu ardhi inapungua na watu wanazidi kila siku. Sasa kunakuwa na utata kama huo, but basic by and large security tumeweka vizuri. Habara yabo bekiombe kia batami nigo bana baruro kuboria gochia saba jumbe korwa sorogongo rwa Gusii kugenderera kubarwanirira ili banyore ogwakanwa kwabo watikana nigo basiretie nibo yabo enyinge chingaki ichi chisegi chiobo chorio bonene bwakoregete mwaka w'ekiro 2052. Nataka nikaweze kutoa heko kwa wabunge wetu, kwa maana juzi waliweza kuongea kwa kishindo kabisa, wakisema ya kuwa hii kwa sababu tuko kwa broad-based government, na broad-based government kuna 10 points agenda, na agenda number 6 inaongea about compensation yetu ya Kisii. Kama kuna waadhiriwa wenye wanaishi kwa shida ni Kisii County. Wamekatwa mikono, wengine masikio, wengine hawatoki hata kwa nyumba, na ni kwa sababu ya shida ya kura ya 2007-2028. Ningeomba tu serikali na rais vile anakuja, tunamkaribisha kwa moyo wa dhati kwamba akaribu Kisii, aje asaidie Kisii mipango yote yenye ako nayo, akiweka mpango wa IDPs kwa fikira yake. Gukora nigo omu county commissioner we county ya Kisii akwana legoro yoborendi asaria ira yo guchikobwaterana n'abamenyi be county ya Kisii asogosiria oboke bagona boigo gutingya oborendi guchasa abantu bonsi eli bamenye no murembe. Tutaweka usalama wa kutosha because tuko na officers wa kutosha and we have all what it takes kuhakikisha kama kuna usalama. If you look at watu wa Kisii, you know, usalama saizi unapatikana, si ndio? The place is very much peaceful. Because ukiona vyaelea jua vimeundwa, sio kwamba ati umepatikana tu, kwa sababu the agents of security wale ambao wako kwa ground wanafanya kazi zao vizuri. So we'll keep on that spirit, that tempo, tuone kama at least security na kwa maintained. kama hao watakuwa nakuja. Kulipata ile sasa nikiao kia Gatembe urega se county ya Kisii ili anayenkoro kwa Dipon Hasanya. Bemono homori kito Dibon Hasanya haso roboti uro. Nimrode nyangawo homoroki wa bubunyagitali ase skuru ya Nyamache hejego toka ase bunge ya bobasi county ya Kisii. Abo harachi kobetererwa gutekaranzira amatema yeyo mwerio yechuikibere chirebosio kubwatikana n'obulemerwa bwe school fees. Umusawo yo bwe myakemeke asibono hari siko yebirasi hasagendete kwirigeria kigasya mutengo ase etauni ya Nyamache. Asibono habulirunde kwensi ubwato moyo bugwanja kwesoki eliko mukonya olikito Daniel Ontiri oroboti rwa Sinchira yobwikira. Omugano ye nigobera ase mitandao yekerero amatukabere haitire bugima bumusa oyomo omorokigwa bubunyegitali uyibono olinka kubwatikana n'obulemerwa bwe school fees no gukora chikonda ne chigasi cha mjengo asensemo ya Nyamache gotema gwisania chiringi chirwe 52 echo chiganire gukora matemo ye amanene ase kosi yobunyegitali. Nimrod Nyang'au nigase kabono abeirare nebirasi ase skuru iga yokwana na megerio yobunyagitali ya Nyamache eyo gutoka bobasi ase county ya Kisii. Nononya bande bagenderete kweyaligania bosio bwa matemwa yarobirie gokoreka chikibere kurubono. Nigo nasometa school kumubamba school ya Kiamokama
nganyore grade GC+ ngakora ngachange score alafu kana quality ngarangirwe skuru apply skuru koroku apply skuru ya KMTC fu ngarangirwe nyamachi KMTC ande course koroku diploma community health ngajoin lakini karena join it bado ngakonywa sini assistance tinya arikaniti yonsi ngasoa lakini skuru ndakoriti fees yonsi nganjeru ngasoma some semester ntangani ngakora matemu ya kabere bado nganjeru ngakora matemu esebono fee yikagendera comment ndisingi tunaka nitukuru semester ntangani ngore fee yonsi ne semester kabere tinga kaniti bado na ngobone gande asoma ku kabere semester ntangani tinda kana bado umugano ye nigo tubetereria gokoretaro wikase nkayabo ase county ya Nyamira ilikwane kibirengo byobutaka n'ichinga kitwikirana ase kenyero kyeria muni kiegotoka ase ward ya Gesima ase bunge ya Kitutu Masaba konengana na sokoro yae mugaka George Nyamasege Nimrod nigaro mwana bw'omusubati nababere bakumulinda kurwa chinga kyalinge metinye tato nabono baisirwe batabwati magega gosebosyo kulipa kwa na atemire niko masomia paka sina ikere gibesi yankeire ono muna ngo cyara kora matemo timbwati bese timbwati gokonya konde timbwati anda sinkurusia nondo munandi sikaye bono ndwariti nondika ase elio gelimo niko babolia onde bwense bwato moyo bugwancha nonye nabarayi kurwa sorogongo rogusi wesokia na komokonya wikirania endoto yaye asobugima ebirenge libi mwana oyo byalingi nga ekero twali kumubuli nkyo gosomera gatewa n'obonyagitari n'obonyagitari obo gagosomera twamotemire ekero asoa esukuru y'obonyagitari obwo bono yaikire gati chinguru chiatoborire ntubwati bese toko musomeri ora twali gusabaiga esa abasemeria baya batokonya umwana uyu gaki ekiagera garengerere tiasomewe aje gokonya abantu asomera obunyagitari enda konya abantu abarwaire nunde bwensi oli orabeko ko bakasale nero umwana uyu goikanyure naki nabwate bese sokoro na magokoro mbabwate bese lakini abasamaria bamba nkonya nere goikata kurigereria nsemo nkuruboterega tasene kyagatembe kurega se county ya Nyamira ileterane ngoro kwa Daniel Untiri Biamuno homori kito Daniel Untiri asorobotiro kunenjera yemo yokogendera gotinye kiama kia UPA himeye county Nyamira nigo rero hekiame kyo kyagendera kubarikia babwatania baye asomo sangirikano okoreka sekenyero kanyamyacho hewadi ya bumwagamo he bunge ya North Mugirango musangirikano yiboigo hoikiranwa no mumsiwe wadi yo muske Julius Nyakana igo chinkwana chaye homo senator we county Nyamira homoske Elki Okongo Mugeni uno mugavana we county yo homoska Nyaribo nigiatananire kurwa soko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i asiganga yo kurige kirogo kiobora iwense nigo batuguterae na kwene kibuna homugavana Nyaribo no ari maiga ya Matiang'i muri kitofadi gadi Kisemba no roboti rwa senchira yo gwikirano namatuko amake aitire maega ya moseneta bwe kaunti ya Nyamira omuske Elki Okongo Mugeni kubwatoka engwana buna omugavana bwe kaunti ya Nyamira omuske Amos Nyaribo bunanigo yatananire kurwase okumosira Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokoria ekirogo ky'oburayi bwense naruje mu president hajede kisi umugavana hajede atawasire tuta inumwajede tuta nigo ritkuria rero ikiama kia UPA besokia na gwaka ing'ane yiga etege na goteba buna nigo omuske Nyaribo agendrete komwa amagoro Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokoria ekirogo ky'oburayi bwense buna akwerera omo MCA bwe ward ya bumwagamo omuske Julius Obonyo Nyangana na boigo omo chief coordinator bw'ikiama ikiga kia UPA John Moriasi Mheshimiwa Nyangana abantu bana bamwagamo nabo twigwanaine na nabo tabanetinga 20p etore nyuma ya Matiang'i no mugako minto koroko muske Amos Kimwami Nyaribo
amang'ana omusene tabwate ng'a ntori nyuma ya omusike Matiang'i intu notoro nyuma ya omusike Matiang'i amang'ana ali mwaro chebosongo ali na mang'ana kawaida chibesa ne cheito youths bare kwaegwa ugo onde bwens mpaka nwani chena banale ko berororo aseng'encho chibesa ne cheito chiali kurwego gutia se youths yeito teria mang'ana siasa 2027 asa mang'ana 2027 etore nyuma ya Fred Okengo Atiang'i epati ya Jubilee ama na UPA ya Chiramo igo bono chipati echi chiaberanga kianda chigichokorosio Azimio yani umoja gukwana rero kurase kinyoro kya Nyamiacho ime ye wodi yiga ya Bomwagamo ebunge ya North Mugirango ekero kyo musangiririkano bokugendereria kubarikia babwatania baya bikiama ikiga kya UPA na inje bono getonale kondemu ekemo no yo minto Senator Okongo Omogeni Senator Okongo Omogeni tabatari nincho egiraundi rangeria musangiririkano otebia abantu obobe bwanyaribo nayo otebo bwao gigwakoreira abantu ekera tokorora noko na go play munyaribo rioka kwangire go chamata okoro mikutano na ntu otebio bwanyaribo na ntoranga na kene gwakwanire kurende bono twakobori Senator Okongo onya go kobori chikura chiao na masikani tariko tarro monto esati nganero bwate chikura nyaribo tabate chikura aiga boigo nigo mo MCA oyoiga Julius Nyangana aboririe omoske Fred Matiang'i puna tabaisa gweswanani nebirogo binde anena sorogongo oroiga rwagusi skaba bagukwana igoro y'abarai bande nelinga bataite ko banyuma yechimba bachia Matiang'i ngegera bachikonyora chikura 2027 ekitogote Matiang'i ominto ekintu ntoyo amang'ana nsegaiga atigera abananchi bachora abarai babo intwe oyo minto Matiang'i etoko mwakera chikura cyo president lakini nsegaiga ni intu togochora abarai baitu chingaki echecho nigo bagendereire gusegeta obomo bwo mugusi erio komusiga Dr. Fred Matiang'i magaki mong'ainwa ekimokonyora kero kikarie lakini mwebo mwana minto Matiang'i tocha sobwamo gaki abang'ina twensipi twatukamire nse twabekira marunse etogosabira omwana oyo minto Matiang'i togosaba abang'ina ase twaika abagaki ase twaika nyona abana abakerero bakorera bagotera ng'a gaki etotakete Matiang'i Hingo reporter Getembe kuroiga Nyamiacho yegotoka imeye wodi ya Bomwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba Bemono homo likito Fadigat Gisemba soroboti ruo Waziri w'obulindu bwaime homoske Kipchumba Murkomen nigo habolira abakenya ko bange kurakonyora ibande batari wakanira kende gyose Uroberio yo homanyakante buna husajiri mashinane igorengete chi county chionsi chiense ya Kenya. Pia tuko na mpango kwa serikali ya kuhakikisha kila mtu amepewa ID. Nyinyi sio wachache, makosa yenu hamna IDs, ndio muingie kwa hesabu ya Kenya. Sasa Mheshimiwa Rais alinipatia idhini ya kwamba kila mmoja wenu apewe ID bure bila kulipa chochote. Samani ilikuwa inalipwa shilingi 300. Sasa ID inapewa bure. Na hata mwenye yake alikuwa nayo akapoteza akikimbizana na hii maneno ya bandit, ama akiwa anachunga ng'ombe akapoteza, ama alienda kunywa busaa hakuwa na kitu akawachia mtu ya busaa akamwambia shika ID nitakuja kulipa. Sasa wachana na huyo mtu wa busaa ende na hiyo, chukua ingine kwa sababu ni bure. Na ni replacement ni bure. Tunataka kuhakikisha kwamba kila mtu ako na cheti ya kuhakikisha ndio nyinyi muingie hesabu, mupate mambo ya SHA, ufanye mambo ya housing, ufanye mambo ya wazee kulipwa, lazima ukuwe na ID. Na sasa tutaleta live capture machines upande huu yenye itatembezwa kwa kila ward ili wewe uende ujiregister mwenyewe bure bila kuenda safari ya mbali na bila kulipa chochote. Ikati yabasa bekiama kia ODM ni gobesokirie na komochichinkwana jegati yabari bense mili kwa mirili serikali bakura wano murai babasa sikemi kia ODM Kasumweri Makaure igobene kiri kugendera komo kobako murai bekemi kiumuske Oburu Odinga
Sisi tunajaribu kusema watu waliouliwa walipwe fidia na serikali. Hao bado wanasema watu waende, wengine wa ODM waende kwa streets wauawe. Tutakubali ama tutakataa? Na ndio maana tunasema hao watu, maandamano yote yenye wameyaienda, hao wanasiasa wa kazi yao ni kupayuka tu, watueleze maandamano yao imefanya nini. Sisi vile tulitoka last year tulipeleka chama, sasa hii chama iko na broad based. Ninajua hatutarudi kwa barabara na hatuendi kwa barabara kwa sababu ya mtu. Hatuendi kwa barabara kwa sababu kuna mtu anataka kukua superior. We are not going to give you that chance to become superior, to get the supremacy that you want. Mtu yote mnajaribu kucheza na Dr. Oburu Oginga tutamtimua. Tunasema tunataka kuona hiyo delegates convention iitwe ndio tujue sasa sauti ya kina nani itakuwa ya wachache ama ya wengi. Itakuwa ya vijana ama ya hao watu wengine wamepotea. Na sisi kama vijana tunasema kwamba Dr. Oburu Oginga kwa negotiations zake na serikali, mtu asimfunze kufanya kazi yake. Katiba ya chama inasema yeye ndio our presidential candidate, na tunasema kwamba daktari, you start the negotiations as you see fit. Sisi tuko nyuma yako daktari. If you feel that you are very tired and you cannot listen to what Dr. Oburu Oginga is saying, please move and go and join other parties that you feel you will be very comfortable. Kuna wale watu ambao unaona wanajitokeza wanatuambia, baba aliniambia, mara mimi nimeota. Wewe umeota kitu gani? Wakati baba aliaga kama ametuacha tuko ndani ya broad based. Tulikuwa na macho na tulikuwa tunaona. Kama sisi tuliona, wewe mbona unatupatia ndoto zako? Wewe wacha tubaki mahali baba alituacha. Mokonyi w'umurai w'ensomuske Profesa Kithure Kindiki nigaruro kuboria gotia sabamenyi be chinsemo tia Meru kwani kibuna nkubwatisi bale serikali kukwana chingeke echo Kindiki nigane kibuna serikali ya Kenya Kwanza nigendete gwikirania magendero chinsemo chionsi chense ya Kenya. A political party is very important, and we want to encourage the broadening of our political leadership, the inclusion of ODM and other parties, because we need to solidify national unity. And we support the president to reach out to everyone in the country so that we can have a massive political movement to help him deliver when the country is stable. Lakini kwa sababu nyumba yetu ni ya UDA, mimi naunga mkono tukue solid chini ya party leader wetu Rais William Ruto in UDA, so that he can have even more strength to attract other parties, so that he is able to be stronger than he is at the moment. I just want to encourage my brothers and sisters, don't be shaken by small criticisms. You know, you are not doing this, or you are yes people. That is normal. Be courageous, be strong, be consistent, and sell hope, because the greatest leader is the seller of hope. The greatest leader ni yule anauza hope kwa mwanadamu. Kama wewe kazi yako hauna matumaini, you have no business being in leadership. Sio kuambia tumeisha, hii bridge haijajengwa, hii barabara haijajengwa, tumekwisha, hatujaisha. Your Excellency, I am very proud to serve as your deputy. You've given me all the latitude. You have enabled me to get whatever I want from every minister, every PS, every government official. I know if it were not your instructions, they would not have been as cooperative as they are, because human beings are complicated people. So I want to thank you, and I want to tell my brothers and sisters from home that I am in safe hands under the leadership of President William Ruto. He has made me feel appreciated. He has made me feel appreciated, and my input and suggestions, he has always taken them in. Na soro botiro manchumo ligerelia tanyoro mutimoko tanyore nkwana yeri tukira rero tukwirana tugendere ni kyunga senchira y'obwekiro. We have other problems na conflicts za mashamba, family issues. But hiyo mnajua kwa sababu ardhi inapungua na watu wanazidi kila siku. Sasa inakuwa kunakuwa na utata kama huo, but basic by and large security tumeweka vizuri. Lakini what we want to assure the people ni kwamba tutaweka usalama wa kutosha, because tuko na officers wa kutosha, and we have all what it takes kuhakikisha kama kuna usalama.
Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Karibu nainde omwanjo mawulikiriria. Ekiombe kia EACC ni gukianyarire kwirania niba ya serikali iyo yabete gikuigwa ase chinchira chiobukurumi kurengana na David To iyo teneneta mang'ana yelichiko nabo igukwirani chinibo chia serikali ase ekiombe kyo igemeroberio yo heragendere elikurinda enibo ya serikali. My name is David To. I'm the Director Legal Services and Asset Recovery at the Ethics and Anti-Corruption Commission. We are here today to witness a piece of land that was recovered through a court process. The Commission investigated an allegation of illegal alienation of land, which was carved out of a government premises. As we can see on the sides, there is a government house, and this is part of the compound of the government house, which belongs to the Minister of Housing. So upon receipt of the allegations, the Commission investigated and thereafter instituted a suit for the recovery. And on the 26th of January this year, the court passed judgment in favor of the Commission, declaring the alienation of the said piece of land null and void, that it was allocated when it was reserved for use by the government, by Ministry of Housing. This land was subdivided into 3 parcels, and one of the persons who had one of the portions surrendered while we were undertaking investigations. This other one, we recovered it through the court process. And the one that is the house is standing on is still intact. It is still for the Minister of Housing. So we are here to announce to the public that public land should be safeguarded. There is no need for the government to try and buy parcels of land when in the past instance it had their own parcel. So the EACC Nigo yaba hegekorwa kyo gwichania haso mochi oiri pisire
Kaunti ya Kajiado heyamaga y'omusubati b'emyaka yaigatwa komoita goiko kwaso kumobetemiyo omusabe emyaka 22 yamaga yeliomana lyobwanchani kurengana n'abamenyi b'enseme yo nigo bakwarira buno omusubati oyo nigo haikirania korekyo magaga yokonyora omusawo yo kare n'omusubati onde oyo kageire koba omwanchi bw'omusubati oyo onde abanyakenyora abo nigo bagikeri bororega korekiase bono baru okuburia kucha sababu isaba banyanyimbo gokora obotuki bwa bwango. Wanawake wanakuanga wameoana wawili, Rosi na huyo mwingine. Rosi ndiye anakuanga bwana huyo mwingine. Sasa huyo demu alishikwa na chali, ndio Rosi akakasirika, akamwambia usishike huyu, ni demu wangu. Jamaa naye akashindi kumfuata, akawafuata mpaka kwa nyumba. Sasa nasikia vile alimfuata kwa nyumba ndio akatoka na kisu wakakimbishana. Sikilia hapa sahi kwamba hawa wasichana wanajulikana ati ni bibi na bwana na ni wanawake. Hapa kwetu Masaini hatujui kisa kama hiyo na hatuwezi kubali hiyo, tumekataa kwa jina la Yesu. Hiyo hakuna hapa. I wish kama tungejua mapema tungekuwa tumewatumua kitambo sana. Na kama kuna wale wanaendelea kufanya hiyo jambo hapa, mko kwa hatari. Hatuwezi kubali hiyo jambo BBC. Kwani sisi wa Masai hatuwezi kubali. Nilikuja kwa mwisho saa 7:46. Kakuja nikaambiwa kuna kijana amedungwa hapa kisu. Kwa hiyo harakati tukaamuka, tukaweza kwa kufanikiwa kushika mama wawili. Tukaweza kuwashika mpaka polisi wakakuja. Sasa tukajaribu kuangalia huyu marehemu tumpeleke hospitali, tayari amekufa. Kwa hivyo tumesinika sana na hatutaki tena mambo kama hii itendeke kwa hii tauni yetu. Mimi naitwa John, kusea kijiji naitwa Langaya, kijiji yangu ni Township, Ngusero Township. Sasa nimeamkia asubuhi hii gisa ambayo imetokea. Nasikia hadi saa 8 usiku hadi iko hii kijana ameuliwa, kijana ile mohu na gwikiraga bumonchumo rigereria no ngoja kurira mangana mayeye kiunga chinsewire chiabo ndobutko kurende chikoraga chinsenye ningirane nkomanya senchera yo boikirano litirane Cyrus Nyakunde asensemeli bimanyiruru nere Wilson Makori korenda segekekere mutwe nigo ndachikoirana hasu moroberio bokomenya buyake bocheno aso munyagitari kurwasi nyagitari ya World Fit Dr. Ken Muse anyarire kagwikirana ase studio mwanchumo rigereria Toskari. Korista Training College inakupa mafunzo